Bongi mela lako kita solanasang salama siumpu ulendui kamenomban lante bongi totemo. Denupa anna mamasena puang tontong untarana ki solanasang. Taparandu kite kapenombanta tamenani lamai nanian penanian masallo karua pulo na lima ayak misa sola ayak mapenduan. Kaloli ina opuang. Sembayang. Lante bongi totemo opuang rampokan tuku jo olo malak biimi mak kure sumanga mak pole paraya belanna tontong batu pak kamasiami siapa kaborok mi lako kaleki si misa ki mangka mukan mianta lan sangallo lendu na puang unang karan itu mak rupa pengkarangan ki anna lante bongi totemo mak adinomo kami pasipulung opuang laung pudi sangami ya laung base sa laung nannung itu kadami opuang penamasallo bengkan kamatotoran dikua na yate kadami laki basa siya laki nannung maadim mendari kamatotoran lako kaleki dipake tontong matoto mengkaula lako kalemi unulai te katua mi bempakan opuang sakka mukan opuang laung perengi siya laung base tu kadami dan sangan na puang Yesu puang pela bakasalan ki mas sambayang. Amin. Kadan na puang matua tulaku bahasa totemo dipilih lamai Yosua pasala apa angka 10 apa saya lako angka 20 na apa. Na kuah kadan na puang. Allo iya to na patarompo mi puang tu Yosua dio pentirona mintu to Israel. Naurungan ni mataku tu tau iya to mai lako kalena susi kamata kuranna lako Musa lan mintu allo katuanna. Siama kada tu puang lako Yosua nakua. Suai tu mintu to mina tu umbulle patti kasaabian kendek diong mai Yarden. Na suami Yosua tu mai to mina nakua kendek komi diong mai Yarden. Iya to na kendek mo diong mai tanga Yarden tu mintu to mina umbulle patti bassena puang. Sia iya to na manetiangka tu lettekna diong mai ulle sekarangkianna pakalan sule mitu Yarden lako inanna sia lolong susi do todolona unturu mintu
biringna. Ia tu bangsa ia to kendek diong mayarden to na allo mak pesangpulo bulan bungana anna mak tenda dio Gilgal rampe matallo lili ina Yeriko. Ia tu batu 12 tu na angka tau diong mayarden na pabendan Yosua dio Gilgal. Sia mak kada lako to Israel na kua. Ia kemekutana itu anak milako ambe na undinna kumua. Apa rabatonan na te batu ia te? Lami paisanan anak mi kumua. Inde te dia to karangkian na nanito Israel ulamban Yarden. Belanna na pamarangke puang kapenombami tu uwa Yarden dio tingayomi say lako tapum milamban. Susi tumangka na pogo puang kapenombami. Lako tasik kuwa-kuwa tu na pamarangke dio tingayota say lako tapunta lamban. Kumua anna isan ni mintu bangsa da kuli ina padang tumba mawatang na tuliman na puang. Anna kataku itau ia tomai tu puang kapenombami lan mintu allo. Rampoin de moto tu pa abasanta latanannung lam penggarontosan kada lamban marampak. Den misa kabiasan tu na pogau to matua lako anak na tempon bitti ia motu maulelian pare. Apatae na ia manna to payaduka tu ulelian na to Israel lakabatukanna kadi hukunganna sia katilendokanna dio may bangsa Mesir ia tu pepasan lana parampo kumua ia tu puang lendu ia makosanna tai undoan ni. Tomina tu umbulle patti kasabian kendek diong may Yordan lamban melo unnolay karangkian. Lendu memanganna. Ia tonna kendek mo diong may tanga Yordan manitiang ka tulette na diong may ulese karangkian na pakalan sule mituwe Yordan lako inanna siya lolong susi todolona unturu mintu giringna. Si taruna to napabendan mi Yosua dio Gilgal ia tu batu 12 tu naangka tau diong may Yordan la mendadi pangadaran lako mintu batina to Israel dio na tanda kalle kalian na puang kumua inde te dio to karangkian na nanito Israel ulamban ni Yordan. Apa rapatunna kumua na tandai mintu bangsa tu kamakuasan na puang matua kumua inang puang manna tunnampui kuasa tae pada tandena. Ia moto yamanna tula di penombai siala di pengkolai landa selako di situran turananni. Umbai buda patatiro sia napolelian tau kumua dio to batu, dio to kayu, sia buntu bisa dinai male mikutana dio na attula dipake lako. Apa susi tuna kuato maapudi kubangunan tumatangku untingara mintu ubuntu. Umbaralani bu tu pak tunduanku bu tu ludomai puang tu umpadadi langi solalino. Mak tetelan puang Yesu mang kami kinalendokan payadu kala tontong umpalambang ki unnolay mintu na aagan katuan. Tapatongan ni solanasang. Amin. Yatu lata bawa lampas sambayangan sama lele yamu tu Ibu Marita Suganti tu maulang tahun. Yatulan kamalaman Batangkale yamu tu saudara Ardiles dolai Ibu Bertaranda tumarasan dirawat di rumah sakit. Tamas sambayang. O puang ambek mamase do suruga kitole tuku o puang jo olo mala abimi rampo mak kurai sumanga mak pole paraya belanna tang tore tu mamasemi lako kaleki
mangga kami benatu sangatu umpudi umbasai sa unnannung itu kadami opuang. Ya tu kadami nada ikan la tontong urranuan komi la umpalamban kan lamintu allo katuangki. Di kuah puang nayate kadami maadi mendari kama totoran lako kaleki laki pake tontong matoto la unolai te katua mi bempakan opuang. Tak senga nakiranuan opuang kamu mana tu tontong la umpalambang kan unolai te katuanki. Lante bongi to temo duka opuang ram kipas sambayangan tu suluki Ibu Marita Suganti tu maadin mak kure sumanga opuang belanna mi ranganyo tu umuruna mintuuna to opuang ikure sumanga belanna pak kamasiami tontong lako kalena opuang pasakkelan mintu allo katuanna lalu pengkaranganna opuang dikua anna kamu tula tontong laung pasakkei nama adin tontong umpudi sia umpakala itu sangami opuang. Den duka to opuang tu Ibu Bertaranda Sola Ardi tulam kamalaman Batangkale namarasan di kasarai jo rumah sakit opuang kamu kiranuan opuang laung beni kama totoran umpasakke tu mintu kande sia pedampi tunakande umpasakke tu mai dattoro sia perawat tung kasarai jo rumah sakit opuang dikua naulendui mintu una to opuang maadin miben kamalekian anna maadin maleke sule anna itontong bang umpudi sia umpakalabi tu sangami opuang. Opuang do suruga kipas sambayangan duka te tondoki opuang randuk jo mai presiden saya lako majongna lan tondok opuang kamu opuang lambeni ka manarangan lambeni ka matotoran laumbeni ka kinan nama adin laung parente te tondoki situru lalam pak purayami naya duka te tondoki tontong rapa opuang inani tontong manaman umpudi sia umpakala abi tu sangami. Ya duka temei timul te media Tuhan tu tontong nangkaran ite pengkarangan mi pasakkei beni kamatotoran sia beni kakinan opuang na tontong matuttu unnangkaran ite pengkarangan ya temai. Ya duka tu Pak Pendeta opuang Pak Pendeta Aris lan pengkaranganna lan katuanna opuang tontong duga komin pasakkei beni kakinaan anna tontong matuttu opuang nangkaran ite pengkarangan mi papasanan ni lakoya la tontong laun mkambi ite kombongan minde laharoi opuang. Opuang matua do suruga bongi totemo tak kitandea patuladari lako kaleki mintu na katuanki kisorong lako kalemi opuang diko kamu tulan nanta kan lambongi totemo angki maadin mama melo nama siang malambi maadin nomo kan ni pamilik si solakan le manaman laung patarru itu pengkarangan sia katuan mi bempakan opuang. Opuang do suruga ya mote tu pas sambayangki umputete sanganna puang Yesu puang pelabak kasalangki kimas sambayang. Amin. Rampoin demoto kami nombanta jenno upa na mendadi pasakke lako kita sola nasang bongi melo.